na nka woni hwe man mark wongo for ba running mate yo esan so woni oma bebre enioma ebeboa ma oman ma setre mwatu mponti no akwayi wo ba running mate na John Dramani Mahama sanso di tudwa ya no ohye se wo be hwe ema property rights of spouse bill eno nso no ya hwe ma be ya adwuma gidigidi property rights of spouses bill ebe ya adwuma gidigidi no say sa bill no eho asem no ni nyina nie woba ane bema ya wo dom ho no mokwa ware na awade mu ono bibia timisi ema entitimu eba entitimu ba pe ubans woba no pe bebile na oba na bo asesa na woba ma no se oye adwapade kakra bons wokwam akwaduo wanu wasen no na ne kunje na dan no ode rent ya woje hu sika gu ni botom ani oba no be hu sika de na bia oba school fees no oba betua wasesa property rights of spouses bill no ebe yembra na keka ni omasia ni se gegrawa ema ye awade mu no wonom anya chafa ewo omukun omu ankasa wade mu adwapade emu chafa na John Dramani Mahama se wo kirekirem ema Ghana fo ma no atiase yi a se wokwa wade a adwapade bia mo ye se ye afuo se eye edan na masie oba no ene ubechem se tu sa be onu dwuma e ba bedie no na timi aboa ema abo ema ho ban ebeboa ema nsonso no enya nantuo agina so sa wade ni beguo sa wade ni nguo oba no ewo chefa eno nso wo kirekirem se Emrembi so wo ho a eda ho ache a kyerese parliament enya nhwe na NDC aban ba ade a yebebo modia se ne be ya parliament ebe pass samra no ba ko property rights of spouses bill a kyerese oba se wo kwa aware mu a emrembi wo ho a ebo wo ho ban e wa aware no mu in case BBC a no kyerese wo kwa aware mu a woni be ma no abeye ba ko a mobo mo bra nti se koba se mwenya adan anase efuo anase bibi na BBC wo a wo ye oba na wo ka aware no ho japade a munyina maye adwuma enya no wo so wo echefa e wo sa japade no ezu eza enti me nkoba se woni be ma abobra ewie na one day wakohu oba foforo no aka se onpe obio na sesa onioma ko ezu okohu oba foforo o sesa onioma ko emra no bo ho ban e kire se japade a mumienu mo bo bra enya aye no wo so wo chefa e wo mu eni awutie ye JDM die waltu franka ediama NDC amanyokuo no Ghana man pani dada John Dramani Mahama entiama we die mubatu amanu ana mubatu alo eti property rights of spouses bill ebeya wanwade uku wasori anu oso akwanya abaya bi ana akwanya oledi bi no oso okwo wa na jawa majapade ni eche muta ta na oba no kono nsa na enum sia na achempe ni nyina ya bi wa ewo ho nso enya adwuma nti JDM se obehye mukina ma yanko yanimu ewo nsem fufuro emu na wo kira wadwen 0533898915 0533898915 odo wadwen chane ba mekenkan ede amount Facebook nso yedem eye fili gadochi odo wadwen kira ba mekenkan ede amount na Ghana Union Movement wa mu franka kurani gum eye owura Christian Kwabena Andrews ya manfo ta fra no sofo kirabosom osofu kirabosom se wo obuso na wo to a emu odin edi ama franka kurani de ma NPP amanyokuo no Dr. Alhaji Mahamudu Bamia so wombra bonten na wombeka asem we no ntini mfiri wanom na obi ante no ho ase se wono Dr. Alhaji Mahamudu Bamia no cha na adwena na nadodanko akufuado emfa ombeka wose so otimi nya akukudro pa pampe nya akukudro na wabeka
sampa me Dr. Haji Mamru Bamia me chira madwen ewo na nadan kwa kufa da mamwo mu na nado ebroskotoment woto twini baabi wan fa madwen wose oba bonte be kasa asem we ya ala walai ono chira bosum no obejai ni gumo ede be obejai gu ho no abedi baomia achi we ye di baomia ho danse enko obedi Dr. Haji Mamru Bamia ho danse pa no wose asem wo wake onim se baomia ni agukudro woni akukudro baku sei ya tete se yesi an baomia no waka asem na nadran kwa kufu adomfa ana afa nso no ai baomia na ka se o 11 mpo ye ntwam so twafe che alata point kan kuntunkuru ko fori ata se twafe che mode bai enti e wakwa cabinet krampo a o wacha na dwe obi amfa o baomia mpo no wonyanya president or vice president intino woni agenchire people ewo na dan kwaku for da mamwom ono ye chire ogba chire gbo base amam ba trabo ne die anim wom keka sanse wenya na chira bosom se sampampa se nonkofo gbo mo hne kaka no hu ewa mpipi amanyokwa mu o se ai wo ma no tumi no no ankasa mbedi ne ho so no a enia ba omi ankasa nya kukuduro no no on begina fellow Ghanaians na won kancha Ghana fo nyina sampa ye ni ten ewo ani pipi amanyokuo ni mu titu ni na nadan kwaku fado amamuom osisi wa meka dia na chese na dwen no emu noe si ye de mampani di brakura sha ne nsa betimi ayemo man akoyie adiyie osofu kirabosum kiremu a Ghana ahinie no mampani akunwa no enya wo mu omuye hufuo ena edi o hwe wo mu a wonom wa akukuduro wonu mu amu akasa tibidio mu nsasi omubo pan ana ebetimi adi akunwa na mama na ko yie na de oya misuro so nka eni asa onia no wodi akunwa na nyeye no obedi kura de ba force bedi kura no omwa moman enko nanim Baumia, ubi on no so on the control economic one nyina onka ho. Now you meet a new natural driver baby aka namfa. Una be chese mba ju besia, we besi for. And omra bonti me kan je say, na na de me kan via no ontie, anya na meja me party akodi nachi. Mo pa omra bonti me ka say, na na de mamofo, na na do onye pedi papa, na na do yelipa bia, oni pa boni ni pa se woka fifi itre no a ontie be bra me mate. Me kire se obi besi ko muame, enu nti mamomfa so bontum so me ma me nsa so akodi ba me hu se ba mi adwemu no sa so betimi abuo man onye obi a wabre ewiase nipa ombre ye no ntimi enni nipa so ba mi afi Bank of Ghana na a very soft man obaya no be vice president enti wogina a platform so we him so da we him so te sa no ma we si dua so no fra boni e ko ka enkofo ebebo mu enti me hu se onye obi a we matured enough to rule the country and kwase manakwan eni awutie ye wono ana ya Frank Ukraini dima Ghana Union Movement gum Ora Christian Kwabena Andrews aka Sofu Chirabosom okri na kan sanse we yo se ba omia onte breda ntina boy minti bi nka bio ochina nko na anu akire ene wasan so to aso de call John Dramani Mahama so se hwe na afisa ba omia nko na mi be wie no unsunsu bi ba wie wase JDM su ni hwehu edimo man enu ti no so kwagina simpie so ase obecha nkokwa nketenkete ne de enu so ase kire se wasu ideas pe de ideas abo no sa ne sebe dwonso abowa akokọ no John Mama so oto wonu sisia no ono no wago otiase obi ka chose John Mama de oyi nyina nti na oye nkukubo nketenkete iba me bi nkukubo nketenkete na maba na moto akokọ a oto kusua ni dia na papa panyina wo bebu ma bi gina se munye ready na ba me bi nkukubo na me de amamo na mato nton kokọ na mato nkusua no de se kokọ nyina mato no ton kokọ no wiade no be otiase nti oman na yatimu no empanyifo no deception no edoso ya me ni ama ye ho so a asembe fiase fie me ba mechiche part eskelelelele eni ahutie ye so bi agide dio eni ahutie ye aye Ghana Union Movement gum
One more presidential candidate also for Chirabosom. I will go get to us a pad. Oh, bet your pad is saying. Now, one more be asked to them why a year that's a my men will quite drum near Tonadia. Pad don't to be Domanaba. Yea, I could answer so I had you back a crackano, but so it's so near to Yana Kappa Pebia. So, what was about on the pad? It was a pad there. And go on get it. Abusie, oh my moo, Saka cat, near Guaco to obey. Oh, and some about 2 of us soon the onions and Ketua. And young grandson, I bet 2 of us soon, aka 67 days. And if 100 years young soon, near Quatua Bay, and someone will bet Nyansan Ketua. Now, my uncle and him, I want some food fro, wing. IPAC meeting, a kwasu and a October bosom in the decan na Electoral Commission for the Nkrata Babontin. One Krata any one as a chere, any one must have one more kind of say. One more ma amanyokua would draw my more aquenya. Now one abba betre. The antia mususu say a provisional voters register no fragadam wom. Enunti NDC fonso ni ato amano reyesa konfo yerenom ya wo mo keka kasa na abato nkrata no abato nkrata no enyoma wom si one time yantiasa eburo tedo keka kambrofo nti Electoral Commission so mama wakwanya ene meeting na se IPAC meeting no IPAC no yamanyoku awodre wo man Ghana ntwo ene ni zigizaga mu wo mu nyina na kabo mu ekwa sa meeting no nti IPAC enhia mudie no Interparty Advisory Committee ene wo mu nhia mudie no ana wo mami kire me kire Electoral Committee titina ni kire nam krata ezo kire se wo bia wo se wo evidence wo ehwehwemu bia kire se wo bia abaton kata no si wantane ma bi wo no onfambra no famba tudwa na Electoral Commission so enfa omo so omo de no entudwa na nkirekiremu nkomodie bia wo se kwaso bia no enkoso na so omo pese ne omamu da ho fan ti no wonom kire se wo mo betwa de na to TV so fili gadochi eno nti no wo mo ka se ensamtwerofo bedi sa adwuma no twa de to TV so gbagbaraja ni so TV na da so na wutie bi nkomo bi ombedie no nya de so meka se yakọ commercial break aba enti etwa ho sima wo mu ntwam ho bia so omo be hya ase kwesi ombewie omo ti TV no so a radio ahodro so bet na so mo bia hunu se de adwumadie no ekọ wo mo kire mu a wei aye nyoma ahodro bia mpese omo famu na timi aboa ema kofo ahwere gidie aye deputy chairman operations Owura Samuel Tete Mami Nidwa iwi amatransem no eso Odi Media Network yeton TV fridge air conditioner washing machine a rice cooker blenders dear a friend home appliances bia ye wobi enya fragadam okwa brochire si otimi to TV watwa na kakrakra ebi na aba achem aboabo oda asane yempatem hei kotoku mam hei Odi Media Network TV nti obi ya wade kwaku kofi stubborn cat for no na no madam fu kofi se efiam da wase pa why da wase ano kofi babone kofi for am stubborn cat young kofi for young kwaku edin kwaku kwame suro wo mo what in the 8 inches ene kwabana boy what in the 8 inches bebo oba ne chance dem se kwen da 8 inches wan hu se ne wazifa bebo mbeti na gugura gaga pan adan ya TV akra akra ekwohwo TV wo kwa nyina sa akra so kwa one ho nyo no a skin tight no de ko ti maamie emu obi mfa ne 8 inches ebi kra de 6 inches 4 inches no de abo ba ne chance dem na onam Jubilee kwan so continental me pa ocho bra Odi Media Network na beto TV no akwanya ye ede ma woni se ensuo na atoto ahume ba nyina ensuo to se ya so fam rensen ye kotomi ye botomi ye kwensen kwa enti de tie ni TV no otoko ba odem wan ma TV na wa price ti ni price no wa chemu fa se ta Yesu abodwe se uchemu a
no watua fa e fa na aka na the 3 months atuatua kakra bo so nya TV about them 32 or 43 100 o kakra na bo ho na nkura na du memenda o mahwe bi onko bra kwaku onko bra kofi wo bra kwa me ho nko hwehwe TV bia akwasifo nde ya omo ho hyada omo ho nya hensa akwasi enti no me pa cho to TV ni bi bo ho air conditioner so na pa eyesa fridge na opa eyesa blenders no ni ceiling fan de ne bo nya dit wala betima ato Odi Media Network ya chira kwan ewache modern kwantanum ya ni MTT the police station in the enmhye 0539 500514 0539 na on mpanifo atwetwe enkombo ma yantoa premtobre akan kaseyebo no esoe Ahenkan FM Director Edema Dr. Alhaji Mahamudu Bamia nentu abokuo no ne communication Director of Communications bani kitawudie nsam a aje abasuko ba Dennis Miracles aboaje wode atudwa ekiremu a wa wonim na nasu wobetena wontwolom akeka agba ohwene sentontumi ache na setuam sana na na redankan ko fado na wontu kora ayase ene wontu galase no ono wo bika Miracle aboaje se eba ne galamse nko a dia na redan kwa kufu ado ayade papa adu show boy gaga preman adu 1D 1F oh wayade papa eya wakwa se ko betu galamse ase enu nti obia obeka se na ado nya hwe no na se nipa kro no na wandi no kure na nipa kro no won ha na nisa prenkens makeke ena akeka nsam ni bi abrobro so wotoa ne nsam so bio ya no ochem se na dan kwa kufu ado gira ya osi ye nyina mpo akire 2020 abatwo no kofo ya wonum tu galai bi ebo mo hene ko tutia wo mu de abufuo ko tutia wo mu enu nti no obi obekasa galamse ni kuna na ado nyaade nyaade no wono ebia nipa no mpani nsutie nipa ne mpa kenkan wonya digital nipa se wo ya digital nipa na wutietie mu dia wobehunu se enioma de daso paya na dan kwaku fado galai wakwa besi sabre no wo se ya NDC fuo mom ena wo mo ye ohawo no wo se galamse no ndo beka de bia se ya adwense de amanyosem ba wurawura ma yentimi enko wo se amanyosem ye de wurawura ni nti na ama galamse ne ko no awie yensa amako ne adu no atete ya pasam se ko ntebe wo se NDC fuo ayo mo ho anoma kokone omoko atifi ko hu nsuo no maza babia biom nsem se ne ho ana ko hu nsuo no wo so wo mu a na omaye mo ho ohintadua kire aboa tantambua ko jantachi ntanafo omudi omuhu entubo mu osumase wo se asemi a ye kan galamse wo ho JDM kroya ko gina ayiso ekoka se oba obeyi wo mo ya chi de opre to me na chese ono no na ni galamse mpa se ki anya ne aka ye ho abomu akona NDC ni etu wo ka de ache wa no kwa say enjoy sa galamsi ade na yama ho kwama in this very creative impressions that we have done everything we have to do in this government to fight galamsi. In fact, we have lost elections as a result of our decisions on galamsi. Nobody can downplay the effort of Akufo-Addo when it comes to the fight against galamsi. Whoever does that is being dishonest because the evidence is there to show say this man has done everything to fight. But one of the reasons, and I will not stop saying it, may say one of the reasons why this country is still struggling in the fight against galamsi is the NDC. NDC for Sunni buying nature said they support the galamsi effort. Otherwise, I don't think that buying etumi ko ekwachi obi na odin ko to jail because oye galamse won so. Now the former president, leader of the NDC to be an okase. Okache say oba obejana, what are you telling those who haven't been caught yet? You are emboldening them. You are enabling them. Nipa wuti ni kan you no ena yenkita udie Penny Adema Dr. Alhaji Mahamudu Bamia ne ntu abokuo no. Owura Dennis Miracles abowaje. Yenjina Dennis yasemi so na yemfa mwadwe nkyere entwa so emamo Facebook Kumasa Wood Kumase Bantama wase wonde owogidie we electoral commission mu pa say voter register no voters register no bibie wo mu bia esi wantan bia obeyi afrim ema krogin yo ne fan yo aba asuo
kwawunte so was December 7th abano Ghana ni bia ntoma Dr. Mahmudu Bawumia awuja ke de lali so se wo chia yen yo na happy birthday enkoma ni junior brother Ebenezer Mausi ene ni junior sister Elizabeth Kunadu osenya minhira wo nyina ko mensa pillar 2 so de nie wose dome kwa benya constituency no wodi free na free SHS ene training allowance no nunti ba mo bia ntoma Bawumia ene MPP amanyokuo no shama aba Edna Benya ose fellow Ghanaians say President Adom Ba Mahama afa wase wa wini kura mahani eyo no a ne 24-hour economy no na ekuru eno na ekuru ebusu ma me fancy here na me ko SMS we ade ne de aba ono nso sa Ahenkan kase ebo ni size kura yenkoso ambo adwuma no na enioma nkokọ nkan na wase da udi de 2 free mind wa tra bay free mind na obi nso de a wode afa SMS aba enono mamenda aboafo ase ochiame Samuel Dako ono na de yekọ abefo ntentan kase no eso Facebook mi ame so meje breaking kan kase ebo edi ma wo midin afia ampofo wa kase ebo na simisi achia mo pe me mamumo ne sie Jack